Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teseryetay o itaalawas anapaubuan. Naruko nga ayar. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Umaikan pari James, inta pa agmerienda. Nakapaspas nagkamanan kadagiti tartaray maanam a radyo kas kada TV. Anda ngamin mga ayab kanyak nga gaway rin pari Alan. Isa masapo lang malpas ko na gito Tapno saan ako nga overtime inton pikat. Ay na pare, nagagit ka launay. Maparigat ti bagim, ano idardaras mo amin na trabaho? Nasken kami na makasapo lak iti pagmatrikula na giti anak mi pare. Ken saan la areta? Ado pa'y kami nagiti babayatan mi. Unay mata. Kalaat manan ngagsakit ti ulok. Oo. Agluluwa manin dagita matan pare. Anyati ko na ti doktor, hindi nagpakita ka. Kinapudno na. Sa anak pa napan pare. Anya? Ay na pare, ingkag pakitan iti doktor. Tapno masigod no anyaman dayta. Makitan to pare. Awan pa'y ngamin kwarta mausar. Pare ti panagpadoktor ko. Ay na pare, di mo yalang-alang dayta abanag. Agpakuyog ka kini bakit mo. Tamapan ka agpa-check up. Kasano da ito yan lakay? Di kagsangit bakit? Dakkel ti kasi ti apo. Kasano nagtultuloy ako mapsut ti panagkitam? Kasano kami laangan kadagiti anak ta? Kas nakon, agtalikta iti apo. Ipadas tarang iti imbalakad ni doktor nga ramilag. Sapay ko mga rod. Tasan ako maron ti sakit dagiti matam. Sapay la ko mataging bagtumatlaang. Tapno makapagtrabaho ka matlaang iti kumpanyayo. Kumusta ti panagpakitam iti doktor anak ko? Anya nga iti kunana. Ininot matan ako mapsot ti panagkitak nanang. Kat siguro iti doktor. Gapo kano dahi tayo ti panakapwerpwersa na iti matak. Gapo iti trabaho kas electrician. Anya? Kat anya nga rod nga iti kunana nga aramid amanak ko. Kuna ti doktor, nagbakasyonak pa lang iti trabaho. Ken andarag iti vitamina nga inresita na. Naiso kanot ti tumarag. Ala, agtungpal ka iti imbaga ti doktor anak ko. Barang saanan nga agturtuloy ti panagkudrap ti panagkitam. Wananan. Kat agyamanak ka nagiti pamagbagayo. Dayta tinaala na itinakaro a kinagagat na nanang. Kasanumat ngamin. Dandani di na kaya ti agina na. Iso dayta. Nakaala ni ti sakit na. Napasman Ay na anak ko, di ka kumamatag sa uwa iti kasta. Patib karam ka di ti pakinakam ti asawam. Ita akasapulan na ka anak ko. Pasensya kayo nanang. Mariribu ka nak ngamin. Gapo ka dagiti mapaspasamak ita ka ni James nga asawa. Kas nakon. Anding ayam ti asawam. Gaputa kasapulan na ka ita. Kasapulan na ti pamatagyo a pamilya na. Nanang, namnamaan nyo dayta. Napatag kada kami ni James. Tatang, anya ka di ti sapsapulan nyo. Itay kayo pa'y laeng nga agar-arikap di talamisaan. Kitkitaak nga rin tayo notebook ang nakalistaan na itinagurder itindan o manak ko. Awan samat tam dito Sapay umay dagasan ni Mang Paolo dahil dyan inton madamdama. Ala ni tatang, day taman o. Adda di tasangwanan nyo. Apay, di yo ka din makita? Anya? Iso aya dito Impagarap ko lakit din na danabati ang notebook dito Iso day tatang. Basahan nyo ngamin tinakasurat Ay na, JR. Kas kalagdadamo. Mabulbulsa kan day ta ma'am. Iso adinan makita day ta notebook. Sige, JR. Inkagrubotan. Ang mga numaladaw kay tipapanamo ijeskwelaan. Wan tatang, ngamusan kumamot ang kasta ti panagsasaom kini tatang nanang.
Nakakaasil lang nga roden. Nung kastapay lang ti panagsauyo. Alakit din anak ko, mapangkan. Okay lang kanyak na jay. Di mo pagparikutan na taabanag. Ay na, saan kan nga agbagkat, James Baraw? Da ka malatan dito, Sana balay, kabalan mi mag. Amang ano, nakarkaro ako mo drap ti panagkitam. Numapwersa ka, Kaming tagbagkat. Mang Paolo, Ay na, day ta ka manin. Nakalidliday ka manin. Apay aya. Tayo bagkat tayo dagiti na naman. 5 mi isang tipan na kilangan ti asawa kanyak. Di na siguro maawatan ti sitwasyon ko. Nay, apay. Pagkunamat iti day ta. Basta, Mang Paolo. Mariknak analami isang tipan na kilangan kanyak ni Melody nga asawa. Mala. Di mo paila panunutan day tabanag. Agpaimbag kakit day. Amangan no agparikot lang ti asawam. Gaputawan ng trabaho. Kat day ito ilangan water refilling station ti pamastrakan yaw. Saan na nakas ide? Adakkel agatan ti maigaman na. Tsaka mo, Mang Paolo. Talaga masaksak tanak. Gapo ka na gito'y mapaspasamak. Bilibak matkan ka Melody friend. At dalat ta kwartam. Nga awanin trabaho nila kay mo. Pagkunamat iti day ta. Wala. Gaputa at dalat ta pangilibrem kanyak diti restaurant. Kas ina, inawis nakmanin nga umay mangan. Kinapudno na nemya, dakkel ti parikot ko. Diyak kayatan ti agrigat pa Anya? Apay ko mga grigat ka ngay. Idin to taadamot lat pa negosyo yo. Nga awan trabaho nila kay mo. Panagkunakit umdasan day apagbiag yung. Saan nga agnanayon anapig sa tinegosyo, friend? Kasano no kumapsot, kat malugi. Ay na friend, kasano ko maamalugi. Kada kayo mo ilaan tiyada kasya ang negosyo na ikilugar yo. Isungarod akanayon nga ado ti order kada kayo. Saan ka di? Basta, mabuta nga kiti mabalin ang mapasanga. Isaan nakaikagdan ako. Ay nga ti kaya't masawan. Panawam ka din ni James nga asawam. Gapo iti kasya akasasaad na. Saan mo tayo tikasta? Nam kayat ko lang ang makasigurado asaan to nga agri kat tagiti anak ni. Isa ang mapanak ang trabaho di syudad. Anya? Kat, nagsalita kayo ka din kini James may papan iti day tabanag. Saan pa'y? Agpakada aktulatan kan kwa na intong siguradong nga damastra ka. Awan tumatan ti maramidan nga. Gaputa siyak itan ti mapaturay. Anya? Meron dahi balasang ka, Adto ti koleksyon itangal daw. Pasensya ka na. Naperdi nga mintay may sa ama siya baset tinadeliveran may. Hangam sa nabalay. Natarimaan matkit dain. Balasang ka. Inusar mi ti dadumaan na pastrakan itangal daw. Isuman kami ti kuna ni James. Kasta ka di Mang Paulo. O sige nga Rod. Awan mo't ti maramidak. Gaputa desisyonan na mo't tandagita banag. Pasensyakan ba kayo? Masapol ngamin ang desisyon nag-adagos itay. Tapos saan na maladaw una nagiti orders. Alawanan, kaslawanan ti imbagak. Sige, inako ni Jesseled. Nakaluto akon. Mangan kayon tulatan kadagiti anak ta. Kayat kun ti agina na. Nabanugak anak kilabada ang nagmalmalam. Agyaman ak parehalan. Kung may kaadagos, itay inawagan ka. Kasano? Nagtanag at iti ibagam nga daka dito bar. Anya ti aramidem dito idin to tamalin. Kanya ka tatirumba nga ramidak pare. Basta dyan akong mapagsusurot na itar ramidak. Dapat ang mariribo ka na. Di ka mawatan pare. Anya ka diti kaya't masawan. At ka di parikot. Malamdaman to na pagsaritan pa na itabanak. Paginom takit di. Tapos makalipat ak ito oray apagbiit lahi. Anya? Good evening. Yun yung sangak ko.
Nabarbartag ka matan, tatang. Apay ngay nagbartag ka. Sige, sumrak kayon. Agyaman na kanak ko. Nagmayat gayam ti kastoy. Ure kas kasano, malipatag ti palikot ko. Saan na rin ba nga nagbartag ka, tatang? Amangan no kaungat na kantumanan ni nanang no makita na ka. Okay lang, anak ko. Naruamak mo tal. Pasensya ka, yun anak ko, ha? Sige, ina ko ni tisilin mi kaninanang mo. Mangan kayo kumapay, tatang. Okay, aklang, anak ko. Sige, inturbigatan ng mga anak. Mapanakon maturog. Nay, si kamagayam day ta naka-flashlight ang masabat ko, alan baraw. Apay, sa dino tinagkapwam. Ka. Naggapuak iti resto bar. Kadwak ni James sa gayem ko, nana. Anya, ni James nga anak ko. Pasensya kayo, nana. Naginom kami. Naimbagarod. Naloko'y kumatlaan nga gawitin. Anya, ang apay, adda ka di parikot ti anak ko. No ti kasasaad na ita. Adda mo ti pamilya na amang dingay kunkwana. Nang runa ni Melody nga asawa na. Jak masungbatan day tanana. Basta, nakita analiday unay tigayem ko. Anya, ay sige nga rod baraw, tamapanak ije balayda. Kaya't ko ang makasarita ti anak ko. Awan ni nanang, lola. Rimwar mo't itay. Kahit ayan nga ruden ni tatang mo yunis apaok, nakaturog ka din. Well, lola. Nakaturog. Apaman ang nakasangpit diti balay. Saan pa'y nga ruden anang rabi Di mi ammo, nunangan itinaginuman daw no saan. Ay unay mo tan. Sa dino nga min ay tinapanan ni Melody. Jack ammo, lola. Bayan nyo. Padasak manan nga awagan iti cellphone na. Sige apok, awagam ti inam taagawi din. Saan arumbang agpakpakarabi ijeruar? Idento tawan kadwayo dito ibalayaw. Well, lola. Sige, in kayo kitaan ni tatang. Insimpami matkit din ka ni Manong JR ijay kamada. Saan ang matinag? Gaputan na irutan ti turog na. Kasta apo, diyo baybay anti amayo. Well, lola. Talaga adi mi baybayan ni tatang. Ipatpatag mi ngagkapsat. Nga uray kas jay ti kasasaad na. Ay katuwa na apo. Katagyaman ako unay no kasta ti panirikan nyo. Malangarod, agawi dakpay. Awagan daklaang no dakasapulan nyo. Well, lola. Katagyaman kami unay kada kayo. Nasayata simbangpet kayo, nanang. Nabartak ni tatang ang nagawid. Makapasuron. Awan lang arudan mararamidan na. Agbartag pay laang. Di kay kumagungat, nanang. Ang mga nuad-damot na dagsa na parikot ni tatang, iso ang nagbartag. Di mon ikalintagan day tamam. Awan kit di ti panunot na. Bagi na lang ti muna panunutan. Apingin mawag ka, friend. Rabiin. Saan ka kadi ang makaturog? Iso nga inawagan na? Maumuma ako, Nemya. Kaya't kung ti pumanaw di ti balay. Di akong kabaalan ti makadan na ka ni James. Anya! Apay ngamin. Anya ka di ti inaramid na di mo nagustuhan. Basta, maumuma ako di ti kasto a sitwasyon mi. Awan na arudan mararamidan na para kada di ti magastos iti balay. Agbartag pay laang. Maawatam ko mati asawa, Melody. Narigat ti pagdaldalanan na ita. Iso asi ka kumakit di ti kang runaan na amang papigsa iti pakinakam na. Adtoy tatang. Mangan kayo. Kan inlutuan kayo. Tapno adaigupan nyo asabaw. Kan makaginawa tirik nayo. Agyaman na kanak ko. Apay,
Kasta ti aramid ti pagulidanan nga ama, James. Melody, bakit? Pasensya ka lang man. Marigata lang kami ni Tikastoy ang sitwasyon ko. Inutan ako mapsot ti panagkitag. Diakon maawat ti Kastoy ang nagbanagak. Panagriknakat agmay-may sa akon. Adula amin dagita nga ibagbagan. Makauma ti kastoy abihag. Marigata na kuna yan. Saan nga umdas ti malala tayo iti water refilling? Iso ang nakapagdesisyon na kon. Inak manggad iti syudad. Mayak ka man, wano saan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Naruko, nga aya. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insura para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay aliday ni James. Gapu tayin inot, ako mapsot ti panagkita na. Gapu iti dayta, nagbaliw mo ti panakilangan ni Melody nga asawa na. Kabayatan na, si susuporta latamat ni Nana Diling nga inana. Gapu iti kasjay ang nagbanagan ti anak na. Iti may sa amalan, kastaunay abartak ni James ang nagawid, kat kastaunay mat ti pungtot ni Melody. Gapu iti dayta. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga aya. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Pangasim ko, ma, Melody, bakit? Di na kami ko papanawan karagit ang nakta. Kasano kami langan no, madayo ka. Nangruna na kita agad-adal nga ang nakta. Sino pa ti mga sikaso kadakwada? Diyak ko makayat nga aramidan ti kastoy James. Nga masapol asya kon ti agsakripisyo para matlaang kadagiti anak ta. Saan nga umdas ti mapaspastrak ti basit a negosyom no iso ti karkarit mo? Saan ba't nga di kasta, bakit? Huston! Uray anya pa'y ti ibagbagam, mapanak ijay syudad. Inak manggad. Apay, narigat ka di ang maawatan dayta? Gusto nanang, tatang, aking naawatan kayo kuman. Di kaya gapa, kababayin ka dagiti makangagakaruba. Unmat ngamin, tatang, nanang, sumardan kayo kuman. Nagipulong gayam kada kayo ti apuyo, nana. Apay ka di aya anak ko. Anya tinagapaan nyo. Agsangsangit ni Eunice nga apok. Nga imay ije balay me. Di da kay kanumaanawang agsinsin nung bat. Kasanumat kami, nanang. Di nakpalubusan ni James sa manggad. Kasano kami laangan? Anya, di mo't adda pang gadam. Apay ako na adi nakapalubusan ni anak ko. Ija ngamin syudad ti kayat na apapanan nanan. Lumabalabalin, diyak ko mapalubusan. Anya, kano nagadayo ije syudad? Asino nga iti mga sikaso iti pamilya Melody balasang ko? Nanang, maawatan dak kumamat. Para matlang kadagiti anak mi no apay nga aramidap ti kastoy. Sana bali. Asidagdamot kada kayo. Ala, tapno sana na dumakkel pa ito eh. Palubusan ka naman pa nagtrabaho di syudad. No dahil ti kayat mo, Melody. Anya ti kuman, pari James. Mapanagtrabaho ijay syudad ni Melody. Wan pare alan. Pinalubusak latan nga oray agtok yan tiriknak. Ngam apay-apay lang nga masapol ang mapanijay. Tiyan mo kat napigsamot ti negosyo yo, saan ka di? Ken may sa, dakal matibirok na. Ngagpapa ay kas kahera iti may sa groceria ijay ili. Kurang ka no pare. Iso akayat natin mapanagtrabaho ijay. Kasta ka di. Wala, palubusam latang arudan pare. Nalabit, kurang ngagpaiso ti mapaspastrak ti negosyo yo para kada kayo. Wan pare.
Palubusak latan tapno sana na dumakkel tiririmi ato. Nakakaasim at may ramaraman ng itidwang anak me. Wan pare. May kangaro din. Itulod ka ni Jabalayo. Umay tanto manen agpag na dito parke inton maminsan. Agyaman anak pare Saan na ta nagbalit ti panakilangin mo kanyak nga oreno kastoyin ti kasasad ko. Agpagayam ta. Uray anyat mapaspasamak. Saan tong agbaliw day ta? Nanang, numabalin. Di ka la kuman pumumpanaw di ti balay. Diyak kumakayat nga umadayaw ka kada kami. Nang runag at kastanti ka sa saad di tatang. Pangaasim ko mamat ayunis, anak ko. Maawatan na ko ma. Masapon nga aramidak ti kastoy, tapno makapagtuloy kayo nga agadal. Saan nga umdas ti mapaspastra kan ti basit a negosyo tayo? Gapota dumakdakkel mo ti gastos yo. Ngam nanang, napigsamot ti water refilling station tayo Umdas mat day nga agpay kada tayo. Kan may sa, adan trabaho yu jay sentro. Didak lang amin maawatan, JR. Ngam para mutla ang kada kayo no apay nga aramidak ti kastoy. Isa ang maawatan dak ko ma. Palubusan dak ko man. Bayan nyo, apaman ang makaurnungak, agawi dak adagos. Ikarik day ta. Diyak la kahit amabitin ti usarin nyo nga ang kabsat. Ala, palubusan yung ti inayo. Napatig kayo ken ko ana. Umadayo tapno makaurnong iti pagadalyo. Oh, JR. Di mo't kayat mo tinersing a kurso? Wan tatang, day ti arapap ko, sipud ubingak. Matong palang dayta, inton makaturpos ka. Isasay-sayatam ti agadal, ha? Tapno adagong ko na ninanang nyo ang nagsakripisyo para kada kayong agkapsat. Nagturad ka ngagpasyudad, Melody. Awan pa'y matgayam sigurado amastra kami jay. Apay, impasigurado ka din ni Belo ang maala ka iti kumpanya pagpapaayan na ijay? Saan mo't ket dinem ya? Nung nakuna namat adakkel tinamnamak. Gaputa kahera mo ti sigod at trabaho. Hey, oo na yan. Sige nga rod, friend. Agan-anad ka ijay papanam. Agyaman ak, friend. O sige nga rod, inaklumuganan. Adan ti ba sa paglugana? Sige, Melody. Diyos timang tarabay kan ka iti sa dino man apakay sadsadam. At to'y tatang, mangan kayon. Nakaluto kaming kiniading ko. Da kayo ngay agkapsat. Saan kayo kadipay amangan? Mangan kami matan tatang. Aggigiddan tayon nga agarmosar. Kumusta na taitan ni nanang yo? Nasayaat mo't lang at ati kasasad na. Saan pa'y mo't ngamin nga imawawag sipod nagpasyudan? Wan ngagpay so tatang, dua alawasan, sipod nagpasyudad. Ngam di man lapulos nagparik na. Urayan tayo latan Nalabit ama kumikom laeng iti trabaho na. Iso adi na pa yan masangot ti umawag. Madanagan ak ngamin anak ko. Mamin ano matlat umawag na ino kayat na. Bayan nyo tatang. Padasak tumanan nga awagan ni nanang. Barag makontak kon, kat maamuan tayo ti kasasaad na. Wan ngagpay so tatang. Sige kit din, mangan tayon. Sakbay ngagbaaw dagiti makan. O sige anak ko, ken amangan numaladaw kayo na mapan iti pagadalan. Kumusta nga tamad ni Melody agayim ko? Ay, awagak man kiti. Ni, isumot yung awag. Hello, kumusta ka, Melody? Hello, Nemya. Nasaya atak matlata. Nang saan ka naawat iti nagaplayak. Isong agsapsapulak pa'y lang iti trabaho. Apay, di ka man la umawag iti balayo. Madanagan damatan kan ka. Mabainak ngamin. Umawag ak tulatan kadakwada, inton adan maipawit ko akwarta. Ngamrumbang laang nga ipakaamom kadakwada. No anya tipod no akasasaad mo ita. Karbangan damat amaamuan kaputa pamilyam ida. Di ka madanagan, Nemya. Awag ak tumot la ida.
O sige na, Roda. Kastapay. Bye. Sige nga, Rod, kastapay. Agan-anad ka dita, Melody. Bye. Ay, una yung tigayam ko. Sa bahalin samot tin tinasumok na iji syudad. Saan samot tin apanggadan ti sinapol na. Nasaya at mo't nalagip mo timawag ka na kami bakit? Kumusta kayo, Ditan? Pasensyakan. Mabayin na kaming nga umawag. Gaputawan pa'y nabiro ka idi at trabaho. Ngam ita, addan. Kan, ada impawit ko akwar tayo. Nakanagan ka ni JR. Numarigatan ka. Agawid ka langan, bakit? Saan lakay? Kaya't katulungan isong adaak dito'y. Katbay anak ko mga ramid iti dayta. Alangarod bakit? Agan-anan ka dita, ha? Ngam numarigatan ka. Agawid ka dito lugar tayo. Manang JR, nangag mo ka diti imbaga itay timay sa amang mangan ijay kantin? Ti ka di may papan kininanang, ti bagbaga mading ko. Wen manong, pudno nga taday jay. Kasladyak mamati. Ipatpatig na tayo ni nanang. Nangruna ni tatang. Imposible mat ama aramid na tikas jay. Di mo pala bagbaga day ti abana kinitatang ha. Tamangan no ad-addang agliday. Sige manong, kan maysa. Saan tapay matla sigurado? Nupod-nuwan no saan ti may papan itiday ta abanag. Husto ka din ko. Amang ano chismis lang dagiti nagsiping ti dila na. Tinangag ta. Win nga rod Ala, sumraktan manong. Mangrugin ti sumaron a subjecta. Agkita tantulangan ito malam. Agkuyog tanto nga gawid ha. Wen, manong. Oh, at yung ti koleksyon itangal daw, James. Idulin mo, tapos daramatan niyo kadagiti anak mo. Naikisay amin na yung dagiti sigod ang maikiskisay. 7,000 amin dayta. Agyamanak mang Paolo. Dakkel ti kinita ti water refilling itangal daw, ah. Apay, basit ka di ti kinita na kadagiti napalpalabas sa bulan. Tapay akas talauna ti dalag ti asawak. Saan, James? Saan pa yabim mabait ti 5,000 ti rimit-mikan kwa na? Hanggang kurangan na lata. Mang Paolo, Dispensaram kumaa, James. Hanggang panagkunak. Talaga, asan ang makontento ti asawam, iti mapaspastrag ti negosyo yaw. bayan nyo latan. Sana bale, adan panggadan na ijay. Kat makaipatpatulod pa yan. Nalapit, kaya't naklanga tulungan. Nasaya at matngarod ano kasta. Ay, sapay la ko mga road. Taagtultuloy ti mayat agasat na nga agtrabaho ijay syudad. Wan nga rod mga Paolo. Idaw-dawat tayo. Asapay kumatakanayon ang salon at ti asawak. Nangruna kat adayo kada kami a pamilya na. Mangan ka ka din iti armusar, anak ko. Nalpasan anangan dagiti anak mo. Saan da kan ariniing tanaimas titurog mo itay. Nanang, Jackson, maaklon ti kasto agasat ko. Ne, agsangit ka mo anak ko. Apay, adda ka dirikrik na adda ka din nasakit, anak ko. Talaga adya ko makakita nanang. Awanan serserbik. Di ka kumaagsao iti kasta, anak ko. Adda kami dito ya pamilyam. Saan da ka abaybayan? Ipatpatagda ka. Siyak nga inam. Asikaswon ka nga aginggat ka baulak. Pasensya kaila ko mananang. May kawak lang amin unay ti kastiyan ang panakak. Panagrit na ket agmay may saak. Awan ka di timang mangagyo at chismis, may papan iti inayo, apo. Nga, anya, Lola. Wan nga agpaiso, Lola. Anya ti kaya't yung asawan. Diyak kumangamin kaya tapat yun.
Ngum umad-ado dagiti mangibagbaga, nga adda kanon sa bali akadenden na tinayo. Saan mo't siguro, Lola? Saan ang maaramid ni Nanang tikasta? Barang kasta ngagpaiswading ko. Ngamjak la ibagbagakin ka. Nakitak ni Nanang itay ijay sentro. Anya? No nakita yo, apay asaan nga agawid dito'y balayo. Kayat ko payapan ken, nupudno ti atap ko wano saan. Diyo pa'y ladakdakamaten ti may papan iti dayto iti amayo. Amangan no addang agparikot, apo. Uwin, Lola. Panagnakan mi pa'y ka ni Manong JR. Nupudno matla ang tinaidanon ka na tayo. Sinurot ko itay ni Nanang. Kat adday gam na basit abag. Nagturong ijay balay daan tinimya. Anya? Hangam, apay asaan ada tayo tiim mo na nagpakitaan na? Apay, saan ang mailiw ka na tayo? Ala, amangan no may tumula dito'y apo. Urayan tayo laangan tinayo. Barang umay na kayo kitaan. Matiti kape manak ko. Agkapi kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan tayo. Agyamanak, Nanang. Ay, palagayam ti sidaan nga inluto yun, Nanang. Tay paboritom a pinakbet asili. Agyamanak, Nanang. Naragsakak. Gaputa, paboritok tinluto yo. Naragsakak ko na naglitay mo tarupam. Apay, malaglagip mo ka di ti asawam. Wala na. Malagip na kami pa nga taasang pata na pamilya na. Saan nga ta mailiw karag iti duwangan nakmi? Di ka nga minagpanunot iti negatibo, anak ko. Amangan numakumikumla ang ti asawam, iso asaan nga umawawag. Sa pala ko mga ruta kasta nga agpaiso na na. Kas nakon, di kag panunot iti negatibo. Ikamang mo iti apo, dagiti amin aparikot mo. Naimbag nga oras mo, friend. Umayak man? Ha? Sika ka din dayta, Melody? Ay na, sobra ka. Umay ka. Ay na, maragsakan na ka makakita manin kan ka, friend. Kasta man, friend. Kat agyaman na, tanadanon ka diti balayo ita. Ay na, rumwarak ko maitayin ka. Gaputa day off ko ita. Usto matasimangpot ka. Kumusta kan? Naimbag man, tanalagip mo mulaangin asang putan ti pamilyam. Kinapudno na. Sa anak pa'y nagawid iti balay. Nagdiretso ak dito balayo. Gaputa da kayat ko nga iyuman kan ka. Anya? Ay sus, di ka maawatan, friend. Anya ka diti mapaspasama kan ka. Aga na dagsa na parikot ko, friend. Kat kayat ko ayuman kan ka. Barang matulungan nak. Anya nga minday ta aparikot mo. Ala, ibagam kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impilit ni Melody tinagpasyudad, nga uray saan kumaapalubusan ni James. Iti sabali bangir, nalidayan mat dayonis kan JR. Gapo iti ipapanaw ti inada, tapno kanumapan ag trabaho.
Ngam nagulbud lagayam ni Melody, tapno palubusan laan ni James. Gaputa na sa una kanin niya agayam na, nga awan pa iti sigurado a pagtrabahuan na, iti papanan na. Iti panaglabas ti bulan, naklaat ni Nenya, gaputa na pan ni Melody, iti palayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Naruko, nga ayam, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ibagam kuman, Melody. Di na kon pagpanunutan. Ibagam kanyak no anyaman day taparikot mo. Nemya. Jaking gagara. Ang sangit ka mo tan. Agoray ka man. Anya ti di mo ingagara ako nang. Iti kada ki di syudad. Nariknak ti talinay iti sidong ni Bernard. Di ka agsangit lat na nakasta. Ibagam no anya tinapasamak. Jaka mo no kasalungay bagak dito iti pamilyak. Nangro na kadagti anak ko. Apay, nakirelasyon ka iti sabali? Nemya. Anya kumati kaya't asawan ti panagsangit mo akasta. Insukat mo ka din ni James iti dayjay a Bernard. Jaking gagara, friend. Iso nagawid at takayat ko kasarita ni James. Makiwin na swasa kun kan ko na. Total, saan kami mo't nagkasar? Ano? Takas-taka din ti kalaka na dayta para kan ka. Kasanon dagiti anak yo. Amo ka maawatan dakto matlaan. Kan may isa. Amo ka din akmatlangan maawat ni James. Gaputa agdadagsan ako. Anya? Apay akin lahat ng inawis na dito restaurant. Demiyan. Ganda ka di okasyon. Awan, Alan. Ada ngamin napatig nga ibaga. Diyak ngamin amunoan niya tirumbang agbalin a reaksyon ko iti daytoy an amwak. Oh, anya day ta anamuhan. Amangan mat no chismis lang day ta. Jakati may ramraman. Saan a chismis? Gaputapod mo. May papan ngamin daytoy kin ni Melody. Anya ti may papankin ko ana. Kalkalpas mila ang nagsalita itay. Ang mga no nagawid itan ije balay na. No sinurot na ating balakad ko kenkwana. Tsak maawatan. Anta ka di parikot. Ay, dakkel iparikot na. Gaputa nagawid dito'y lugar tayo, amasikog. Ha? Sinikugan ka no tisigod akayan ayat na nga dayjay syudad. Anya? Ay unay matano kasta. Narigat lang arudan ti pagdaldalanan ni James ita. Kasjay pa iti naramid ni Melody. Imayak tada kayat ko adamagan. Sige, agdamag ka barang amok ti sungbat na. Nasingan kayo ngagpagayam ka ni Melody saan ka di? Wan, James. No kasta nga rod. Amom ti mapaspasamak itakin ko na. Anya ti kayat mo asawan ang mapaspasamak kan ko na. Pulos asaan ngay mauawag kada kami. Kat adda pa'y madamdamag ko adyak magustuhan. Diyak kayat yag sa o, James. Nasaysaya at no ni Melody ti pagdamagan. Itid ko lang ang tibaro a cellphone number na. Nanang, di kayo matagtagari. Apay, adda madiari-krik na anyo. Awan, anak ko. Ngam, ti asawam. Adda. Anya ti kayat ti asawen. Paliiwam anaimbag titigtignay ni Melody. Kano sa anak nga agriro, agdadagsen ti asawam. Anya. Kasano ko pasamak na ita? Kat manumat abulan ti kaawan na dito lugar tayo. Dandanin makatawin. Isungarod ako nakapaliiwam. Palutputam kit di. Nupod no ti atap ko, wano saan.
Iti ko nang naibagan, James. Pangaasim ta ibagamon. Makaturturog akon. Sipod si mangpet ka nagapo di syudad. Sa balin titignay mo. Apay ang nalamis kan kanyak. Awanan dahil di melody nga inayat ko itinapod no. Pangaasim, James. No kayat mo agtali na edak kada kayo. Di kalaptan agsasaw. Anya, Nalawag mo siguro timbagakan ka. Di ka an agsasaw no kayat mo nga agtali na edak pay kada kayo kadagiti anak ta. kaya't kung ibagam kanyak ti kinapod no. Tangay pilitan nak. Sige. Ibagakon kan katipod no. Amok anak adlaw mo to ni nanang. Wan, pudno. Agdadag sanak. Ngam saan asika ti ama ti inawak. Anya, Saan akon nga interesado no anyaman tinaidanon kan ka. Tinapatag na ibagakon ti kinapudno. Amo ka din akon maawat. Iso asumuro takon iti ama ti sikog ko. saan melody? Pangasim. Agtalinad ka kumakada kami. Ikarit, ibilang kunto apudpud nga anak ko dahil inawam. Basta di na kami kumapampanawan karagiti anak ta. Lading itat, James. Saan kan ngay ayatan? Kat ti ama ti sikog ko itan tipod no ngay ayatan. Kat di na kun malapdan asumurot kan kwa na. Di kagdanag. Kasaritak dagiti anak ta. Sakbay apumanawa. Nanang, pangasim ko ma. Di na kami panawan. Apay, saan kami ka din na napatag kada kayo? Pakawanan da kumanak ko. Diyak ingagara akas to ti pagpanagan ti amin. Nampatsyan niyo manuwan no saan. Ipatpatag kayo anak ko. Di na kami kumapampanawan, nanang. Di ka kadimasyan kada kami. Nang runa kinitatang. Nakakasiga po itikas diya kasasaad na. Pakawanan dak. Kas na ko na akon. Diyak ingagara akas to ti pagpanagan ti pamilya tayo. Ngam da ito'y tilaglagi pa nyo. Ipatpatag kayo nga agkabsat. Dadakkel kayo na. Amo kakabaalan yun nga iwanan ti bagiyo. Agtinulong kayo magkabsat. Agpinatag kayo. Ganda kayo lakuman ti mga iwan iti amayo. Talaga pinanawan na kayo ni Melody, James anak ko. Di mo lang naasyanan kada kayo. Kang runaan kadagiti duwang anak yaw. Anya launay ay tinagkurkuranga kiti asawak naman. Apay anak ramid na kanyak ti kastoy. Awan ken kati pariko, tanak ko. Aday ti asawam. Iso nga agamiris kamutan. Di mon ipilit ti bagim ken kuana. No talaga asaan na ka nakayat. Ipaay mo latan ti atensyon mo kadagiti agad adal pailaeng anak mo. Laglagi pa masikalaangan tinamnamaan da. Wala na. Ikarigatak. Katulungan na kumaamang aramid iti dayta. Namnamaam ti suportak anak ko. Kat di ka kumaumibibot iti apo. Kanayon kumaakid dawam ti panarabay na kada kayo. Gusto daytan, pare James. Adon tinainom mo nga ara. Nabagtag ka na yan. Bayan na kumalang pariyaran. Kahit kung ipapas ni sakit kinagam ko kang Melody. Itaang ka sa pulag ti panangan di ngay nakanyak. Ngam, apa yung pinanawan na? Ang sakit pariyaran. Nasakit. Anyangay na ro, pare. Awanan ti maramidam. No talaga asaan na ka na kaya. Ipamay samlatan ti atensyon mo. Kadagiti anak mo. Pagadalam ida. Tapno na saya ato ti masakbayan da. Masaksak tanak pare. Nagsakit ti kastiyan ang banagan ti pamilya mi. Kas na ti kabagalan ng sranguan. Kasapulan nga awatin ti kinapudno, pare. Agbaling ka na tibker. Para kadagiti anak mo. Naimbag nga oras mo, James.
Kumusta kayon kadagiti anak mo? Kanya tinamnamam nga sungpat ko kankanim ya. Pangaasim, di na kumamat guraan. Awan amok iti naramid ni Melody. Oray siya, nabiit ko pa'y anaamuan. Masakit ti kasto yung palakam ti gayem mo ka na kami. Lupay saan kami pa nakasara. Pinanunot na kumamat ti marik na iti anak mi. Gapo iti kinagulib na. Apay, di mo ka di maaklon ti sikog na no bilang? Maaklon ko. Ngam pinili na ti sumurutan iti nakasikog ken ko ana. Iso na sakit ti marikrik na kita. Maasyanak unay kan ka, James. Nakalidliday ka unay. Ngamtap no makabawi, Adda pangawisakan ka inton bigat. Kat sapay la kumata umanugot ka sumurot kanya. Nya. Sa dino. Basta, maamuam to inton mapantay jay. Sigurado ang mabaliwan ti panirigam iti biyag numapan ka ijay. Kanya. Ti kapem, tatang. Inyagan kayon dito sirok ti kayo a pagtugtugawan nyo. Gaputaan mo kakayat yo ti agkape. Ayaman ak yun isanak ko. Apaya kaslan daliday ka. Ada ka ti parikot mo. Tatang. Talaga ka di ang marakrakan ti pamilya tayo. Saan na kami ka din nga ipatpatag ni nanang? Anak. Awan ina saan amang ipatpatag iti anak na. Kidawag ka na kayo nga kapsan. Adiyo ko magurguraan ti inayo. Awatan nyo latan ti sitwasyon. Idaw-dawat tayo langan. Sapay la kumata makaamiris tumot lang ni nanang yo. Kat agsubli ka na tayo. Sapay la kumata kasta. Ngam, panagkunak. Saan na mapasamak ti kasta? Di ka kumagsaw iti kasta, anak ko. Di mo pukawan tinamnamam. Pasensya kayo la kuman, tatang. Masaksakit anak lang amin. Gapo ka dagiti ang mapaspasamak. Ang ikarikada kayo. Tunuyag ti arapahap ko. Isagot kunto kada kayo ti baligig. Agyaman ak iti kasta kapanunutam anak ko. Payam, ikarigatak ti mang paadal kada kayo. Aginggat ka ba anak? Tatang, nangagko ti saritaan nyo itay kini Yunis. Di ka di may papanay ti inayo. Pasensya kayon, tatang. Ngam na sakit tinagam ko kininanang. Panagrik na kita. Kat saan na kami nga ipatpatag nga kapsat. Kasi tinaibaga kiti kapsat mo. Di mo kumagurguraan ni nanang mo. Ure kasi tinaramid na. Isuntulat hati inayo. Saan na mabaliwan na ita, anak? Amok na ita, tatang. Nasakit lang amin para kanya. Naglakakan ko ana ti pa nang isukat na kada tayo. Barokan, anak ko. Amok asaan ko na mailimid kan kada iti pudno ang mapaspasamak. Kat ti makunak. Agtitinulong taylatan. Kaya't ko ang makalpas kayo ti panagadalyo ka ni Eunice. Kat ure kasto tinagbanagan ti pamilya tayo. Ikarigatak ti mangisakad iti panagadalyo, anak ko. Uwan, tatang. Ikarikmat kada kayo. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Tapno matungpal ti arapaapyo para kanyak. Adda kalagayam dito sirok ti kayo dito arubayan, anak ko. Itay kapaya sapsap ulan. Apay ka din, anak. Ada masapol yo.
Ayaban ka kumangarod nga agmerienda. Nagluto ak ngamin iti paboritom a merienda. Madamdamag to na mga nanang. Sa anak pa yung matamabisin. Ay, nakalidlid ay kamanan anak ko. Apay, aging ka di ita kat di mo pala naiwak si tinaramit kan ka ni Melody. Nasakit nga minanang. Sa nabali ko man, saan ko nga inayat itinapodlo. Nalakala ko maalipatag. Maawatak tirik naman ako. Ngam pangaasim, tadi ka kumamot agpulkuklat na nakasta. Mabaybay ang payan tabagim. Kasta mo't tinigosyom a pangalalaam iti pagbiagyo kadagiti anak mo. Jakmat ngamin maliklikan tag panunot nanang. Malanding itanak unay. Ti kastya nagbanagan ti pamilya mi. Patib karam kumati pakinakam mo anak ko. Addan tulat tamo napintas a pagbanagan ti biagyo nga aga-ama. Agyamanak nanang. Agyamanak, iti kanayon niya pa ng patpatibkar itiriknak. Pagrabangak day takas inaman ako. Adak lang dito'y amang ipatpatagkan ka. Naimbagal daw mo, James. Anya ngay, nakasagana ka ka din iti kunak apang ipanakang ka? Lemya, sa dino ka diti papananta? Sigurado ka, ang mabaliwan ti kasasad ko, gapo iti bagbagam apapananta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Naruko, nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagawid ni Melody iti lugar da nga agdadagsen. Kat nadlaw dayta ni Nana Diling. Kinasarita nga ron ni Nana Diling ni James. Kat imbaga na tinadlaw na. Kinasarita nga ron mat ni James ni Melody. Kat inaklon mat ni Melody ti kinapudno. Nagdesisyon ni Melody apanawan na dagiti aga-ama. Gapu iti dayta, kastaunay aliday tinarik na dagiti aga-ama. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Naroko, nga aya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Wen, James, maipasiguradok day takan ka. Iso nga agrubot kan. No kayat mo, agpakuyog tapay akin ni Alan. Sana bale, awan trabaho da ita. Ore saanan, mabit lang nga ron, tenak agpelas. Orayan na kulit salas. Tsak na yung pagarop ni Mia. Dito'y gayam training center dagiti agmasmasahit imayanta. Kat na-endorse nak pa yan. Apay, di mo kayat? Di mo ka di kayat tagyan dito eh? Saan matakasta? Nasdaawak lang. Nagadumot gayam dagiti kapadak iti kasasaan dito'y. Kat agyamanak iti panangyag mo kanyak dito'y ha. Awan anyaman na, James. Kat, anyang iti planong ita. Agawid akpay. Isaganak dagiti amin na kasapulak. Kan kasaritak dagiti anak ko. Kayat ko mati makasursuro nga agmasahe. Tapno adda na yon ti busbusen dagiti anak ko. No bilang ta makatrabaho akton kas masahista. Sigurado kayo kadi iti dayta a desisyon nyo, tatang? Kabalan nyo kadi ti agmay-may sa ijay syudad? Win nga paiso, tatang.
Amangan mat numarigatan kayo, numapan kayo ijay. Saan, anak ko? Para kada kayo, no apay akayat ko ti mapanag-training ag masahe. Sana pale? Adamat ni Lola yo akan kadwayo dito balay, kabayatan nga awanak. Awan parikot iti dayta, anak ko. Jak baybayan dagiti apo ko. Gamhusto ti ko na ni JR. Kabailam nga ta ti agmay sa ijay syudad no bilang. Awan mga sikaso ijay kadagiti kasapulam. Didak pagdanagan nanang. Karaman ray tayo ti training mi. Isa masurok to dagiti rumbang nga ramidag. Nang runa ti mga sikaso kadagiti kasapulak. Ala, agan-an at kangarod ijay anak ko. Di mo liwayan ti kumamang iti apo. Agyaman ako na nanang. Diyos ko, agyaman karagiti ado at tulong mo ka na kami. Naggraduaran na giti anak ko. Babayan karagiti parabor mo. Tatang, at iti meriendayo. Inyigan kayon dito salas, tapno makapangan kayon. Makumikom kayo mat ngamin ag-review kadagiti lecture iti panagmasahe. Idinto tanalpas yung mat ti panag-training yo. Agyaman na giti merienda anak ko. Amom, masapul na tang agtultuloy ti panagsurok. Nga orin nalpasan ti training ko. Tapno jak malipatan. Wen matkit di tatang. Ngam saanan na masapul ng agtrabaho kayo. Agpada kamin ka ni Manong JR nga ada natalgad apanggadan na. Bayandak lang, anak ko. Napigsa akpay. Iso nga agtrabaho akpay. Sige, ada kada kayo day tatang. Basta diyo abusun ti bagiyo Gapot ada kami mat amang tulong kada kayo. No anyaman ti kasapulan nyo. Wan yun anak ko. Ni kagdanag. Diyo ka di mapansarungkaran ti inayo iji syudad. Nabayagan na di nauding sa sarungkar da dito balay. Akadwa na nagiti kakabsatyo. Mapan kaming tulatan inton adawayami tatang. Makumikom kami pa'y ngamin itaka ni Manong JR. Kan maysa, no talaga kayat na kami ang makita ni Nanang, di iso kuman ti umay dito'y balay. Wan matkat di Hangam ulitek ti kanayon nga ibagbagak kada kayong agkabsat, Eunice. Di yu gurguraan ti inayo. Gaputa inayon tulatan ni Melody. Aday ta pari Alan. Nalpasan ti panang masahit ken ka. Agyaman na ka, pari James. Ay na, nakaginawak manen gapoy ti panang masahim kanyak. Awanan yaman na pare. Basit lang na ita, may kumpara iti ado at tulong mo iti pamilyak. Inaramid ko lang ti rumbang, pare. Ito yung tibayad ko. Inton madamdaman ti panang itulod ko ken ka, mangal daw tapay dito'y balay. Gaputa nagluto ni bakit iti espesyal masida. Ay, doon na pare Alan. Jak atrasan ti grasya. Unayan, James, anak ko. Kasta unay manen nga isem mo. Kalpasan anay babam ti awag mo di ta cellphone mo. Adda ka di jak amaw. Ay, adda kayong mo't gayam ita si Dagnanang. Kitkitaan dak mo't gayam. Naimbag man tan adlaw yu dayta, Lola. Amuyo ka di? Addan baro alab life ni tatang. Ha? Anya, nadlaw mo gayam na ita anak ko. Apay, kaguranak ka di no bilang taagayata ko ni ti sabali. Sanda kayo kagura, tatang. Karbangan nyo dayta. Ngam sapay la kuma. Tayam amuyon tumet kada kami tinobya yo. Tapno makita mi tatang. Di ka madanakan anak ko. Awisek to dito palay ni Rowena tapno maam amuyo. Sige, tatang.
Urayan mi ti panangyam amuyo kada kami kini Anteruena. Kumusta kan, James? Mabalin ka di asarong karak dagiti anak ta. Sige, sobra ka. Apagiso, aday ta iti anak ta. Gaputawan serrek na ka nagiti trabaho da. Agyaman nak, James. Mabitlang, inakayaban nagiti ubing. Kasla, kaano lang idi pinanawan kayo. Katsapay ko ma, tama pa kawan na. Gapo itikas di nga inaramid ko kan ka, James. Ita, agbababawi ak. Gapo ta saan anasaya at tilinangan mi ka ni Bernard. Nagdakas mat gayam ti ugali na. Melody, ibagakan ka. Naawat kon tikas dyan nagbanagan ti relasyon ta. O sige, panawan ka pa dito salas. Tayo ibaga ka da JR kan Eunice nga daka. Sige, urayag dagiti anak na diti salas. Kailiw ko idan ang makita, kan maarako. At titi merienda, nanang. Mangan kayo kabayatan ti panagsasarita tayo. Wen ngagpaiso, nanang. Agyaman anak ko. Eunice, kumusta kan anak ko? Kailiw kayo magkabsat. Pasensya kayo. Gaputa italang anak kasarong karak kada kayo. Narigat nga minti anda pa nagbiag mi. Iiso nga. Apay ngagsangit kayo, nanang. Saan ka di anasaya at ti kasasadyo iti sidong tinangisukatan nyo kada kami? JR, anak ko. Manong, anya ka kadi. Amangan no agungat ni tatang. Numanggag na ti kasta nga ibagbagam. Pasensya kayo, nanang. Sana rumbang tikas dyan ngayong bagak. Maawatak tirik naman ako. Kataklo na kabasol ko no apay ang nagsisina tayo. Sapay lang kumata mapakawandag. Nangrunakan ka, JR, anak ko. Pasensya kayo ni masidiga ka na kayo. Diyak ngamin kayat nga agpipin na sakit kayo. JR, kinasarita kan, may papaniti da ito. Saan ka di? Sorry, tatang. Nailuyo sa klay ti emosyon ko. Pakawanindak, nanang. Nalagip ko lang amin tirigat mi. Idi pinanawan da kami. Pakawanan dakmat, nanang. Nupay kanayon nga ibaga ni tatang asaan ko mga agsaksakit tinakam mi kada kayo. Ngam, makarig na kami matlatta iti kasta. Di kayak tanag. Dakkel lata ti respeto mi kada kayo. Ipatpatagda kayo lata. Gaputada kayo lata ti inami, nanang. Agyam anak ko. Dalpay ti abaga ni Melody apiman awan ako. Apay, di na maawatan dagiti anak yaw. Nasaktan la siguro ni Melody. Gapoy tinasaunag iti anak mi kan kuana. Angam ket de, nagkidaw mo't lang iti pamakawan ag itagabsat iti inada. Ure kas di naramid kanyak ni Melody. Jakmat kayat nga agsakit tinakam da ken kuana, nanang. Inadalat ta, nga uray anya pa'y tinapasamak. Wad, anak ko. Katawan mo't siguro ti makuna ni Melody. Gaputa di mo inya dayo dagiti anak yu kan na. Nga uray pinanawan na kayo idi tiyempo tirigat yaw. Gaputa kasta ti rumbang, nanang. Diyak namin kayat nga dasakit tinakam dagiti anak ko iti inada. Ala, imasahin akman manen, pare James. Tanay, nasakit ti bagbagik, kapoy ti kado dagiti trabaho. Ketuan na, pare Alan. Nasaya at matanda ka. Tapno anda customer ka. Ay, katuan na. Awan gayam. Kaano nga ngayam amom kada kami tinobyam. Madanon tulat ta, pare. O, anak itin. Sumrek kan ita massage room tapno masahin kan. Sige man langan, pare.
Angam ne, di mo ibay-bayag ati panangyam amum ka na kami itinobyam. Di ka mananagan, pare. Mabiitan ti panangyam amok ka ni Rowena ka na kayo. Naimbag man ta nakapasyar ka dito lugar mi, James. Kunak no di mo ipaypayso ti mang sarong karkanyak. Kunak no itilatan cellphone ti pakangkangagak iti boses mo. Inkarit kan ka nga umayak dito lugar yo, Rowena. Isungad da kita. Ket no mabalin, sikamat ti awisek nga umay iji Ilocos. Mabalin? Awan parikot iti dayta, James. Sumarong karak tumat ijay lugaryo. Agyaman ak, Rowena. Kaya't da kang kami na makita dagiti gagayam kan kakabagyak. Kan maysa, kaya't kaayam ammo ka dagiti anak ko. Ngam, kaya't dak kadimat lang aparakan ka. Amang ano saan? Nasingpet dagiti anak ko. Isu apat tiyak ang maawatan dati relasyon ta. Oh, umay ka, Rowena. Dahito iti balay mi. Ala, James. Agnerbyos ak matan. Awan rumbay nga pagdanakam. Mabitla nga, ayabak dananang. Kastamot dagiti anak ko. Nanang! Eunice! JR! Adda kami! Umay kayo! Nay, at dapat ka kuyog mo ang nagawid, anak ko. Iso ka din dayta ni Rowena. Wala nang, iso. Agpada kami asaan na makakita. Tila nagdumaan mi, kat adda pa'y basit makita na. Sana kas kanyak, namin pinsanan anay dip ti panagkitak. Kasta ka ti anak ko. Naragsakak ang makaamamukan ka balasang ko. Kasta akmat, nana. Mala, mabitlaang mangisaga na ak iti pagsasangwan tayo. Na, yun isa pa kada kamot gaya mon dita. Kit kita umutlatan ni Rowena. Lola, dayta ka din na babae tinang isukatan ni tatang kaninanang. Masigurado na ka di? Adi ng tulukwan ni tatang? Apay mo't na kasta ti bagbagam, apo. Kontra ka kaday iti relasyon dakin ni tatang mau. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Narukop nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, si marungkar ni Melody kadagiti anak na, gaputa kailiw na matidan ang makita. Nalagip dagiti agkabsat ti rigat da, idi pinanawan ida ni Melody. Imasidag ni James, gaputa amangan no makaisawang dagiti agkabsat, iti makapasakit kan ni Melody. Iti sabali abangir, inawis ni James ni Rowena, asumarungkar iti balayda. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apa, Eunice, apo. Kit kita umutlatan ni Antim Rowena. Umay kan, umasidag kan kwa na. Apay, Lola. Dayta ka din tinang isukatan ni tatang kaninanang? Apay, masigurado na nga ta. Adinan to pasakitan ni tatang? Pangasim ko maanak ko. Bayam apanagnikak nga awan madi apinsar ni Antim Rowena kanyak. Pasensya kayon. Agawi daklaangan. Jak kayat asyak ti makagapo, iti diyo pagkikinaawatan. Saan ka pumanaw, auntie? Bisita da ka. Iso asangay ilyan da kamet.
Nalabit. Naklaat lang ti kabsat ko. Iso akas day ti kunana. Baybayan nyo pa lang. Nga masigurado. Saan a kontra ti kabsat ko iti relasyon nyo kinitatang. Auntie Rowena. Sapay ko mga ruta kasta. Diyak kaya't asyak ti makagapo. Ti diyo pagkikinaawatan. Di kag danag, Rowena. Nalabit, naklaat lang ti anak ko. Iso akas dyan ti impakita na. James, nakaluto akon. Ingkaayabanan dagiti anak mo, tamangal daw tayon. Si kanti mapan mangayam ka na kwada. Tapno maya sidig mo ti bagim ka na kiti anak ko. Mabainak mo't nga rod. Sikan ati mapan mangayap kadakwada. Taang mga nodida umay no siyak ti mapan. Ay na, anya kalakit dinaya. Mala, umay ka. Dwa ta mapan mangayam ka na kwada. Wow! Paborito tinaluto ang masida Talaga, Eunice? Sige nga rod. Agtugaw kan. Tarama naman ti lutok. Sapay la ko mata magustuhan nyo. Talaga? Da kayo tinang luto iti daytoy, auntie? Wen, Eunice anak ko. Iso amangan kan. Kataramanam ti luto ni Antem no naimas. Sakman langan ti agtugaw. Kan mangraman iti luto ni auntie. Saan samot ang mabisinyading ko? Sika talaga, Manong JR. Ala. Agtugaw kayo nga rudan. Sapay la ko mata magustuhan nyo ti lutok a simple. Talagamot pari James. Agdenden na kayo gaya man ka ni Rowena. Isumot laga ay ma-blooming ka. Nagasatak nga rod pare. Gaputa inayat nak ni Rowena ay tinapudno. Ikasar kong tumot laeng. Ngam agurnong kami pa tapno ad nawadwad na mausar. Katwen tinapateg. Kat agking kinawatan. Kan agpimpin nateg kayo. Awan gayam. Kasanon ni Melody. Amo na ka din ti may papan kini Rowena. Saan na masapol maamuan na pare? Sarabali. Naragsak mo ta ni Sidong ni Bernard. Di mo't nadakamat mo idi kanyak. Asan na nasaya ti relasyon da. Gaputa dangdangran na ni Melody. Wen, ang saan na mabaliwan ti sitwasyon pare. Addan sa bali nga ay ayatek. Sa bagay, ang nasaysayat mo't laeng. Nagsarita kayo kini Melody. O sige pare, kasaritak to, inton sumarong karmanan iti balay. Nasaya at tanadanon ka dito'y balay yun, James. Wala ta, day off kumatita. Naimbag man ta, nakalagip ka ngay may dito'y balay ni Mia. Bakit, kumusta ka matan? Kastoy, mayatlat tamat. Sika ngay, kumusta? Nadamag kumat nga addan baro a love life mo. Asino ngay? Mabalin nga iyam among tumat kanyak tapno makitak mat. Awan parikot iti dayta. Talaga ayam amok kada kayo ni Rowena. Kapot agas sawa kaminton. Anya, kayat mo asawan. Wen, Nemia. Kasta ti planok. Ngam sakbay na. Agurnong kami pa'y angaw muna. Kasta gayam. Sayang, sapay adda imbaga ni Melody kanyak. Anya timbaga na. Pangasim man ti ibagam kanyak. Naklaatak iti dada nga imbagam anemya. Diyak ni namnama. Akayat pa ni Melody ti makisindublian kanyak. Wen gaputa addan ni Rowena. Ngumnoawan ko ma, nalabit akayat mo matlang nga sublian ni Melody. Laglagi pom nga isutiin na dagiti anak mo, James. Saan na may subliti na palabas? Gaputa adun dagiti na paspasamak. Sapay ko mata maawatan nak nemya. Kaya't kula ang mabukal matlaang ti pamilyayo, no mabalin. Naimbag na oras mo, kabsat. Sika ni Rowena, saan ka di?
Ooan, kabsat. Apay ka di. Ada ka di ka sa pulam kanyak? Sino ka di? Siyak ni Melody. Siyak ti asawa ni James. Asawa ni James? Rowena. Uray dinak inkasar ni James. Siyak latta ti ina dagiti anak na. Iso ada kami ti rumbeng nga agtipon. Iso apang nga asim. Adaywam ti asawak. Di mo ko mapanunutan na itimbagakin ka ni Melody, Rowena. Ay ayatan ka. Iso adinak at adaywan. Ngam, husto ti kunana. Iso ti inadagiti anak yo. Iso ada kayo kano ti rumbang agtipon. Jakon ay ayatan ni Melody. Sika itan ti linaon ti pusok. Sika tinang tadlawag kanyak. Hindi panawon ti bagyo iti biyag ko. James, jak kayat nga ada masaktan ga po kanyak. Iso anasaysaya at laangan nga aglinipatan. Subliam ni Melody. Gaputa iso ti ina dagiti anak mo. Anya, saan? Tsak maaramid na ita. Gaputa si Kanti ay ayatek. Anya ka ti parikot pare. Apay ngagbarbartag ka manen. Aduuna yung tinainom mo. Tagurak ni Melody, pare. Kalpasan ti panang panaw na hindi ka na kami, kanang iti anak ko. Nga oray nagpakpakasyak. Saan na nang ikaskaso? Ita, kayat na tiyang supli. Anya? Tay talaga ayam. Katawan mo't maramidan na. No di mon kayat pare. Isuasan arumbang agbartag ka. Awarin, pare. Nakiwin na suwasan kanyak ni Rowena. Kaputa kinasarita ni Melody. Nasakit. Ay ayatek ni Rowena. Kayat ko nga ikasar. Kam kasanupay ang mapasamak na ita. Di mo kumakunaan. Ang makibibya nga kada kayo kini James. Rowena. Anya ka diti kayat mo nga ipagka. Namuak ngamin. Anakiwin na suwas ka kenkwana. Podno dayta. Gaputa hustumat ni Melody. Isuda ka ni James ti rumbang agtipon. Gaputa adda dagiti anak da. Nga madundag iti napaspasamak, Rowena. Narigatan ang mapasamak da ita ibagbagam. Kan maysa, sika itante ay ayatan ni James. Sigurado lakid di nga agliday manen, no talaga makiwin na suwaskan kenkwana. Malipatan naktumat laang ni James. Jak lang amin kayat. Asyak tagbalin atubang, iti pan nakabukol manen ti pamilyada. Kunantan nga dapuntom dita, ang napukawan ti panagayat ni James kini Melody. Gapumet laeng iti pananggulib idi ni Melody kenkwana. Alan. Di mo kumamot pasakitan ti gayem ko. Ita ka di pa ita nakalipatan. Nalipatan nanti saem nga impain ni Melody kenkwana. Ken naawat nanti amin. Ket amok agapuken ka. Isu adaras nakalipat ti gayem ko. Jakam mo, Alan. Ngam, aklunak. Ay ayatak itinapudno ni James. Ngam romba nga amirisak anaimbag. Noan niya ti maiparbang nga aramida. Anya ka din day tingar aramidang Melody. Apay anapan mo kinasarita ni Rowena. Kat imbagam amakiwin na swas kini James. Kayat ko laang amabukal man ti pamilyami nemya. Apay, dakas ka di. Kat, apay, pinanawam ka din ni Bernard. Apay akayat mon ti makisinubyan kini James. Saan pay? Ngam aramidak to dayta. Inton sinaanan ni James dayjay ababae. Adayumat lang anapin pintasak ngam dayjay ababae. Friend, daytoy lang ang timaibaga. Sinayang mo ti panawon para kada kayo kini James. Bumawi ka langan kadagiti anak mo. Sulnitam tinagkurangam kadakwada. Itatanapig sa kapay. Pangasim ko, mamot, anak ko. Labanam no anya ti madi amarikrik nam. Naglabasa mo unti kasta.
Nabailambot ide, saan ka de? Husto kayo, nanang. Nabalak hindi agon daway. Gaputada ni Rowena anangan anding ay kanyak, malaksit ka na kayo. Ngam awanan, ang kiwin nasuwasan kanyak, gapo ka ni Melody. Apay, anya ti inaramid ni Melody. Kinasarita na ni Rowena. Imbaga na anda kami kano ti rumbeng agtipon, gaputada na iti anak mi. Anyan ni Melody. Kasla nalipatan na mutang ti inaramid na kan ka ide. Ti pananggulib na kan ka. Napakawan ko kuman gapoy ti kinagulim na. Ngam gapoy ti da iti nginaramid na ita. Nagsubli ti gurak ken kuana nanang. Anak kao. Patyak asaanan ngagsubli ni Rowena. Iso nga awan ba't nga rudan serbiti biyak kanyak. Imay kami, tada na patag nga ibagami, auntie. Anya dayta. Kasarita da kadimat. Akas iti inayo. Di kay madanagan. Nakiwin naswasa kun ka ni James. Nga oray na sakit mat para kanyak. Husto mat nga minti ko nati inayo. Iso dati rumbang nga agtipon. Auntie Rowena, pudno nga iso ti inami. Katkas anak, kayat mi kumamat ang mabukal ti pamilyami. Ngem ammo mi asanan ang mapasamak data. Husto ti kabsat ko. Adon dagitin napaspasamak. Kan may isa, ammo mi asikaitan ti ayatan ni tatang. Anya. Imay kami kiniyunis, nga oray makumikom kami ti trabaho mi. Gapot madanagan kami iti mapaspasamak ni tatang. Anya ti mapaspasama kita kenkwana. Tinasayat. Sumurot kayo langan kada kami ije balay, auntie. Agsarita kayo anaimbag ka ni tatang. Ngam nakiwin naswasa kon kenkwana. Awanin turumbang apagsaritaan mi pay. Ngam amok. Ay ayatan nyo pa'y lang ni tatang. Isung umay kayon. Tapno makapagsarita kayo anaimbag ka ni tatang. James, ada akon. Agsubli akon diti balay. Sulnitak amin ang nagkurangak kada kayo kadagiti anak ta. Di nakakupan. Dumngag ka iti ibaga. Sige, dumngag iti anyaman na kayat mo nga ibaga. Sa anak a ginargari ni Rowena. Nagrusing ti pudno nga ayat diti posok. Katisigod na pudno a panagayat ko ken ka. Napukawan. Saan kan nga ay ayaten, Melody? Agawid kayon kadagiti anak mo iti ayan ti amada. Anya? Saan? Uray anya ti bagbagam. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko dito'y balay? Agyan kami dito'y gaputa agtipon tamanan. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Naruko, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.